Abusua Ntisabre Ghana Video City. Yeah, that Lumba the born ewa Ankwanoma mu Charles Alanjima Ghana Video City Charles Yedudin se nipa bedi chebio ahon ye juice abre no na yen hwe say this plaque was unveiled by Otunfo Pokora II Asantehene to commemorate the official opening of this building on 21st December 1985. Na Asantehene Otunfo Pokora to me na bia aye bia ya no ewa afia pem hanko no edi watwe enim sabe kai ho e ntum pasa na nchini hagina emfa ho asem ensom aitabusu ma ida ye ho akwaba edi by Grace TV so midi se twedi ampantom obi ahụ ya busuya se wedi kan eni ya wo pie video yi ni channel yi so amesre o mentwem subscribe ne be kan busuya na ho na yin na yin ni mom ni so be ne sa nya me show adonti amen busuya ya wa Asante Mampon na umze that Lumba ye busuya ya celebrate the legend of our time Charles Kogifosu arguably the greatest Ghanaian musician of our time. I remember a boy and Ankwanoma. I don't know or say Charles Alanjima Ghana Video City. Charles Yedudin say nipa bedi twembio. Abusia the city that Lumba the born Ankwanoma no. Edi way che. Ebe ye beto ye be chini kakra wa ha. Ye ka say video city no kra edi na wo honom. Edi na ye ho ntia man ye exceptional ma that Lumba e the born mo amfish ye be brechi e that's why jina win. Tika no ho sabre na ye ntum pasa kakra. E bra ye to Asante Mampon video city ni ahwe de wo ho ankasa ene say dia ho safety tu ha ene atwe ho no video city Asante Mampon video city. Na say nyasam ketu akra ene atwe ho no na ye twaso na ye wuramu ye ne kakra sa na ye de akowuramu ni ahwe de wo ho ene enioma na wo ye ho sa abred me say it's going to be a very interactive and an educative program you be we no na ye sua bufufuro you be we na there is something new ye sua de abeka kakra ya enim no ehunti ye ne kakra sa ya abusia ti sabe no an ye nam so ye kro no video sit no ya sha se ye kro no ti udu ha ye hwe sha se fira no ha nyina ka ho bi ya kwan no ekwa ediwem one of the entrance and I was saying but I learned say actual entrance no ewo the other side nti ba ko fa honum na yakọ akurem na fe ya hwede yakọ so Mampon video city yawo Asante Mampon memu say right I was wanting I say yeah ba obedu ha ana o ma twe ha say welcome to video city hotel there's a video city no ya no nko hotel enso ha bi Asante Mampon how do you room fe yenhwe say the city ankasa na de ekoso ha ana ye besuan de pa ya enya some 20 year video city hotel na mu and here around that Lumba no boy Charles Alanjima Ghana Video City Charles Yedudin say nipa bedi twembio video city na mu na yera kakra yetum pasa de mu asem ani mu adisuan eso so be de yera wan kasa na yenhwe de wo ha uremu I say uremu there is a very nice space where I say omo chese kane no na womo etime etnase edi dwuma bi wa ha na me se honyi bi si wo ye me ho ne hwe honyi kro say ye ba ye beti ase ye it's an extensive and exclusive tour on by Grace TV on YouTube, Facebook and of course and videos will be a TikTok ni ade nyina obehu ye ho ntime sewa subscribe na ebeka ebusua no okay enti how we do say on say honyi bi esia ya nipa no front to my dey say founder of Asante Mampon aya video city of course Ghana video city na on the buy Nana Charles Alanjima ni honyini edesiwo no Nana Charles Alanjima ni honyini edesiwo ya e de no so ho asem eso mo nti wono no Charles Alanjima Ghana video city na honyini anas na honyini na ya esiwo no mo ya de ehye na ni monyam ewo video city Asante Mampon so that is Nana Charles Alanjima afento aswe na yanko the other part of Mampon video city na afenfa no so ho asem kakra ensom abusia ti sa na tie yenhwe hai obana obewram so yenhwe ane yehu enfuni na wadrodro wa ha oba ti wo hwe ha se em se emo bi wa ha nipa oba time ne ba wa ha obi a ohwe nchen so obi a em se kodo na ogina mu a chese onam nsu ani sa wa ha enchen wo so hwa ne abotan nsu ofiri mu ba na wo honom otu ani hwe won so a sa na wa ye ahyenso de ho ya ni nyina ye ani o ma beboa ma aye babia ya ha wo ba bedu ha wani aka
when you lively say be ya oba no obi something catchy to spice up your interest for the oba bi dwumadi bi oba bi di ewo ha say nti ha main entrance na mu na yewura no yes at long last by the grace of God Asantehene Mampong video city kind courtesy Nana Charles Alanjima mu ni aba be wura no ti be wura mu so ha so ahwe no kre ube wura mu ha se dem dey catch no wo siesi ha kama ya ema sabre no udu ha wani eka wani timeje hu ni oma abema wani age na spice up interest for whatever you are here to do and also era yeka ho asem a anti wo hwe ha se ya hunyi na wa ya obatan na ba hye na chi na ne baka na na omu na eso ene ade ade konsuo and also ha se bi and wo hwe the various parts nso wa ha sa na wa ye wa ya abo bi ho nyini ene adoma ne ade ni na nkane a enso wa ha sei ni na ayaba videos na ohwe nchen ha yen hwe se okunu ene wo yere ana o ma ne banofo ana o mo san eto oware enso asem a ye kan enye na asem abakosem a ye ba ya betine se awo hya ase be se afi apem ahankono edio so ba bi na o ye se o de dwumadi se ba na emom ewie pi na hya ase ye adwuma na ya afi apem ahankono edi wotwe enum 1985 ena Mampong Asante Ghana video city no etimi eba be wie pa ya ehya na edi dwuma so pa enso ede boa amansan nyina anti we so yesema dike aka kire no okunu ene woyere ena ne ba eka ho bi ya wo eto oware na wo ma ne banufo na papa no so yemse boa hina no asabre ono so onnom no enye kuma kra na afi ye koda yakugura bia ye wankasa ansa ne bewura no de eten se ha se mpanyufo ye ade wo ma nye video city no center na yehwe video no kwa to mu ye adan ka ho a yes sa abere bi no free Mampong bi no free nkran bi no free sunyane chese Ghana siremu ni ade nyina no mo ba Asantehene Mampong ha sei eba ebehwe sini ewa ha enti mpanyufo hu ni sa ade ekoso enti osi hotel the count ha me se ni fa so ha sei hotel ati adan ya wa nyina hotel a rooms spacious rooms kama ya ene ofri bem nkran na aba ofri sunyane ofri techimai ofri baby ekwan wa eteze bia wa ofri kofodia enum Kumasi kwa na aba na ebrentimi ntimi nsan kwa ohwe sini wie na breko ya pon be don konomi no a ene wan se waji baby wa ha na wada na bibia wie ade echi na akọ to wadwuma so afa yen mu anan kaka na yen konkuru da bia ya na wo mo hwe sini na kasa na yen fa won so de ensomo abusuanti sanete da aha ya imagine yi ohwe hase ya aha nkasa na theater no ya otenase ehwe sini sabre no be afi apem aha nkono de wotwe ho ba bi ba no na mpanyufo sese wonyina bi hyiam Ghana nyina bi hyiam nka ne sakra ehwe sini Charles Alanjima na Charles Alanjima Ghana video city no ya tia na aha na ya ba no yiwura ho na yenhwe ehwo nso se na ho city sabre na mpanyufo fre chichiri ene bench ye eba ebehwe sini no yenhwe de ekoso akasa ho mti wo ha ho se video city ha tina ya shasute ya wa ha na eje edie ewrem mti wo na basketball ni ade na wo mo netball no ni ade no to be wa say okay good tebuzia your room okay at long last Mampong video city Asantehene Mampong Ghana video city na han yewra auditorium ma na o mutsa se ehwe sini no emu ene yewe wow 1980s o baby and we yes adwumadi na wo hwe o de ha anti ahyase kra no yidi kan hwe anche ha camera ye fa to ase ne hwe akaka ye wi ayaba ya hwe bia ya okay nti abusu ha o hwe ha se no a ye dra no so ye de na koso ha se we sie ha and ye Jesus of Nazareth ne funu na bo ha se no sa so na ha the wild G's na ze sini ana mpanyufo hwe samre na bi na wo ha no nti ha na ye platform ya na wo mo edi agro e wo so simpie a ya bo a sempo sini no bi ya o yini wo ha sei se beba se nipa bi beba na wa be ye drama wa be ye chire bi a chira ha na wo mo eye no enso ha sei na wo hwa na ha na speakers na de enso esisi ye ne wo mo collect wa ha na bibia ekoso kama enso e wo ho no to hwe nchen won so a sini ahodo na bi na wo mo de ebi aye ya hyenso de wo ho no hwe as I say Stallone First Blood and also ha say afei ohwa o say loaded guns okay next thing na is ni na ahodo na mpanyufo hwe na bi ene wo ha say a ye ni na so ho nsem
so mo said the never say never again and also yes ni ahodo a 80 so be na mpanyimfo hwe ni nyina oba mampon video city ase a and also ha ya ye kan nyina mo asem de akere mo said ya esi etienti ekwa ekopi ha na wo hwe a hai nkunya ye wo ye kire nyina abusua baby a mpanyimfo ba no behwesini ya na omotena enti woni efiri nkran woni efiri tamale woni efiri sunyane kofodua achem ne ade nyina ba nyina omba ha na omotena owie na se brentu ntimi nko a bajeki aka se hotel ho na akosane na wada da bibia enso ewie. This is Asante Mampon Video City afi ye hwe kire won so e bibia wo kakra na ye mfa so ne ye fa nyina emrewie abusuanti eno ye asade city ewo auditorium ho ayira ho no me se wa wo hwe wa kwa wani age se sabe na chasalanjima otimi ye bibi sei ene na owo vision pa na nya nkwa o ye kama bra kakra na ye hwe bibi wa ase na ye hu o hwese ne ha esi ye spacious ne ade anti hotel ni o hwe movie ni wi a o pie ya na pese o da na o ko da jojo ho me anya fe na obia o free ba kwan wa ontimi nko se be kom kwafo chan ko ma ko chew ayo bone enso ho no mo nti na o mo ye ne sa ye ha anti ye hwe de aka na ye fa no so ho asem enso mo se de city washroom so be bre ho no a oba na bibi nti so ye hu ya betimi akọ na upie ha okay upie ba bedu ha se ya de atie ne se edan ye si ye bonkum so wa ha yi eno so ka hotel rooms no ho ti hotel no ye no kwa na wa se no ha nyina a part of the hotel a Ghana Video City Asante Mampon ho nti na rooms ne doors no gba na ntimi nkwa and okrepa ne se ubenya ba bia da ama ho ankasa abao na enye ha nko a afi omo ye summer hat ahodo summer hat no ye me ho kakra na ye ntwa bi nche ye na hwefo na afi bibia enwie ye se de se etie omo ye summer hat nso ewo mia ti summer hat no bi na wo ye chiwo na yes kakra mo ba ne se e bia mpese mo gima home mpese mo gin frama ne ade a mo timi ba na odofo woni wabusua woni unuanom na matena se ma no na mbe kakra na ma gibibi kakra na aka ma no na mo didi mo ho nkomo na ma refresh ma adwen ne ade enkane a to ya kane no bi na bo ase no because abre no na de ya esumbe ba na mo te ya gin frama ho se enkane atwa ha nyina ehia na mo timi adwodwodwo ho na mo ho atimi atom nti kane na bi na wo ho no a edon so ye kan wa sem chef the summer hat no bi ni ebi so na wo no ho a ho no ai wo hwe no a ho ni na summer hat na bia anso na wo ha se a na amanfo tena se ejeji wa home amanfo tena se na wo nyina enso ema wanije ema won kra eba won so jabusua we dey a simple but an extensive view of Mampon Asante Video City Ghana Video City kind courtesy Nana Charles Alanjima, who is a proud son of the Mampon state, who maternally hails from Asante Jamase and paternally from the occupant of the Silver Stools town, Asante Mampon to be precise. And no, the Ecoso, yet Nina Wasem, Abeson, Mr. Pass, and then did kind, Yabe Kayan, our platform is swap, the Yavin Robin Tremate, subscribe and be a part of By Grace TV. Afinia Bar. Na ye be som Ghana man nyina som patin bi se Rebecca busua no ho na yenyi mo muate na yenyina yenye from ke nyina be si wa ha mpanyifo na ka o masem se kwan no e wase de ya na be wie e wo ya bobo no e brepam nyame ya adobo ye dika ya hu video city ya dad Lumba ka ho asem ye de mu asem asomi de aka bia na cha salanjima ho asem kakra ne mpanyifo ya aka na de nyina so ba som na bibia wie na mo di hia me pan se me so subscribe na Rebecca busua no ho me din ade kwabuna busu me da se pa sa waje bre na wo hwe me nyame nka ho makra bye bye.